O le paia ma le malu ne o fia o te whaatilo watu. Sau se teimi o na o tu whaileo se anga tonu. E tu sai ma tu wafi o mai, matala au mai. E sapsi pai o foi whamoe moe ne po. Ai le ava ma le whaaloalo tele o te wala awa tuai le suma tue ina. E suma fo mai a le atunani whaalvau. Mo se tato te talo ne afi a matalia e tato po kalame. Whaafitai. Ia tamia, lana nofo,
Ilana tu, ilana savani, le lama ilana tautana, le alofa, ma le whahanoana, ma le nei. Ia I loa e tau sara, ona tausi o na mamanu, tausi tua oi, ma le sio mama le atua. Ia te whaia lea, o tātu amanu mamanu a Samoa, Rau atania a tau avi e le teini I Samoa. O le whaama natu le nā. Ma le au tū le nā o le nei afi. Ma le nei tau wanga tau sama. O le nei patent. O whae moa o le whea leina o le tau sama. Ma le wia la mai moa o le nei afi. Ma wia Kamata tau wang ma lantu tau whaina mina fiasa. Ia ngā wena o susuma I whamasini. Nā le leile atua ia mo tātou unga mina fiasa. Tātou tāna. Oto ni awhi mamanu, tiu mātu mai moa. Le mamanu o lau fio le atua a whāria, I whanau pe o whiwhinia e tau raha ni a fiasi. O mātu mai mo mātu na ngona ni a toa. O la ngona o le tanaka. O le o tusa ma la ngona o la o fio le mai o le tai. O mātu tutana. So swani mai. Le ia tukua I atu mātu le loto whiwhia. Le loto whaafitai pe o le mātu iai ni kantana. Whaafitai ai la o fio mao mea lofa. O wanga le lei whaaria pia. E ala lea I mātu whanau. E ala lea I ngā tū. O e o tā ua o tau sara. Samoa. E ala lea I mātu whanau tina. Samoa. Whātā ua I lea fiafi. Pena mātu poto ai. Leo whai mo fie I le wai tau. U tōko whanga te laka. A fia ai mātu whanau. Mātu te tōnu pēr pia, a mātu mawale ngāma o lau whio, ma le whina ngāra māra malama, e la mona I whanapa, le ngāma o whio whaia o le tōnu, le lei, le sa. E I tā tōnu oe le nia fiasa, I le māwhteina le whanau moe le nāmatanga, e le hi watu, I le whaasuni si hini, o lo lau hini. O mātu se se na sama na ngana le Yesu. Ia le Yesu na mātu na tanga ono o wafa. Amen. Whakatau lau sunga tuina, sunga whomai mo tausanga mo lia, a me se upu whaalai au ni a fiafi. Lea o mai a o na tatole niu le toa oi, ma moli lapa ma lo e sula nai le lo whamalanga leo le atua. Ia tatun lo, ia o le a tatu papa avi lo ni a fiafi. Wha solo lo tatu po kalami. Ai whamalulua tulava o le a o li liu le ngana whaperitania, ono lo o whinongia le tatu au fia ni a fiafi. So tonight, I was given a couple of tasks to complete, and one of them is to hype up the crowd, or warm up the crowd. And then I say, I warm up the crowd. If I must know, I'm only listening. Yeah, we need a warm up, I fucking not. So, starting off, hyping up the crowd. Let's go. We can do so much better than that. Okay. What is your task? Yeah. What was my task? I was given the task to introduce our MC.
So our MC for tonight, former WWE champion, Mr. Tabati, Mr. Taito Foleni, MC Malaya Fiafi. Give it up for Mr. Taito Foleni. Talofa lava. Ya, mas patele la materi tato pa bobo ya, ole masani la mo tumba ma fa Samoa. Ya mo ene. Tato Salima na modia tato sama sian tato fa mo ene po. Kana so le ma tato fa filo inga. Ya le nei la fiafi. Ya whawhelo aia tu whatalofa tu le paia ia pare manu o whama kotopoto le nei viafi te whatulo watu i le au paia i le masenga sa le vi au auna tofi le tua o tato whatasi le nei viafi tupu mai o tato atu nuku whatalofa tu paia o tato whainga maloni si whainga sui fatu lo fatalo fatu e fa feroi tu foi le au mai moata poi mai ya lo maua le nei fa moi ya ilumo pena te fai laki pe ono tau sila mai ya o lo tuksa o la mata tu fa salva le ya ko e ono mai mo mai ya tu mau o le lava fatasi mai le ko na tonu o tu sa mo tu fai meta ya ole anu watu fatino chausala ele mafata ulimaina sifatalana ya neta na kufatawa ya ole tato wala tulo ila matalio tato fama mbone fiafi. Are you ready? Are you ready? Say le mbone tato, are you ready? Ya mo sirafia tato fia mailo mai ya e to tolu tato sui tau ba ya lo tau ba mo tofi tau sala mo le youth lua fe was for ma lua ne fiafi o tato sui tau ba ya sa filia la vai au la tau e tolu au vai nai le au mo mua o hamna o le au lo na lua e senta ya ma au mo muli o te pora. Ya apa mas patele mo tato au tolu wa ya mo silfia fo e tato fia e ono va eno le alau tu ai tato sui tawa mo mua o le siva Samoa lona lua o le ofu laula au lona tolu o le sarong wear lona fa o le taleni lona lima al puritasi Samoa ai faidu ele tali no ofisili por interview ya manuia fa mo ne fia tato suita wa ai tele pese vi email ya tu ne fia
tunatasha wa mspatipati ya mtato sweeta wa na yote afi. Ya, oleh cakap ini, ya oleh kalau luar jatuh, famsino ni ya fiaf. Ya, kami cepat cari jatuh famsino, malah mau malam nabi cakap, ya desa jatuh fajar kali lawan ni ya fiaf. Dia le tu oleh jatuh, Taylor Emmanuel. Our first judge for tonight is a graduate of Leone High School, class of 1991. Home of the Mighty Lions. He received his Bachelor of Arts in Music from Iowa Wesleyan University and also his Master's in Curriculum from San Diego State University. A renowned local musician, is a former Leone High School and a former Samoana High School music teacher, former head coach for the Leone Lions and the Samoana Sharks football team. Samoana Sharks. Champions. Yes, thank you, Pati, for bringing those championship to Samoana. He's currently working for the office of the governor, and he is assisting in teaching music at the Whakaitua High School, home of the Mighty Vikings. He is married to his lovely wife, Zenora Laulangi Pati, and they have 5 beautiful, lovely children. Ladies and gentlemen, put your hands together for judge number 1, Mr. Pati. Our second judge for tonight's event hails all the way from the land down under. She was born in Australia. She completed her studies there. She holds a master's in business and administration from the University of Charles III in Australia. She is a former youth director for the Sinoti America Samoa Metotisi. She is married to Reverend Sanu Ayupo, and they are currently serving the Alofau Methodist Church, Tausi Patangaluela, Alofau Metotisi. Ladies and gentlemen, I present to you and put your hands together for our judge number 2, Mrs. Salva Lassi Sanu Ayupo. Alright, our third and our final judge for tonight's event. He was born on November 12, 1987 in the City of Angels, Los Angeles, California. He is the youngest son of Bishop Dr. Elia Esera Tavai and the late Pastor Amy Went Tavai. He is also a proud alumni of Leone High School class of 2005. He received his Associate of Arts in Music in 2009 at the American Samoa Community College. Received his Bachelor of Arts from Archie University in 2015. He is currently working on his Master's in Business Administration. He is a recipient of the Berklee College of Music Vocal Training Summer Programs from 2003 to 2005. He released his 2 solo gospel albums in 2005 and 2009. In 2011, he released his #1 hit single with his worship team, Ifo Mayalo Wow. In 2015, he released another single
Alalanga le leo, Alalanga ina le leo. And in 2019, with his latest hit single, O'A'o Ole Pala Pala, he has sung for various government functions and private functions as well throughout his singing career. For 5 years, he taught music for the Department of Education and is currently working for the Congresswoman with Fatali Amua Amata's Breadwagon's District Office as the Education and Grants Coordinator. He runs an LA apparel called Elijah's LA, made just for you. Ladies and gentlemen, put your hands together for our judge number 3, Mr. Elijah Jared Tavai. And last but not the least, we have our scrutineer for tonight. She does not need any further introduction. She is well known all over the west side, all over the east side, but not the central. But ladies and gentlemen, I present to you our scrutineer for this evening, Lua Falitele Lush Uso. Yeah, I got too much. I said, well, I want to talk from single male. Judges, we have a hard task in front of you. Good luck, and do it right there. All right, moving along with our program, we have Mosinifia Tato Famsino, ya Fasolo na awina mai le suma toina Martina Nganwema, ya mai le tunumo fiti. Tabu mai le suma toina lume ya sutanwai, sa malama fakutoa lafo, ya wale au mai o Fasolo o Tato Famsino. Ole mo le ula in Fiji. A esta mata e lore mo le ula in Fiji, mo wa no skutala. Anybody? Thank you, nobody. Ole ula eta ole samu fai batasi. Samu. Ya amo samu. Ya samu fa lelo fa le ka o. Ladies and gentlemen, let's move on with our program. We have our first entertainment for tonight. I present to you SJ's special performance for tonight. Put your hands together. All the way from the village of Onenoa. She befriended an eel, and every evening under the moonlight they would swim and talk. Hi B, I want you to meet. I'm here, I'm hung out. You want to hang me? Are you hung? Because I am hung. Are you loading? Your error. I love you, B. Coming to me now. Welcome to Mobile Legend. Let's go for a walk. Adventures waiting for us. Daddy
to my entire Ashton, thank you Ashton for supporting our youth event tonight. We have 2 more entertainments and then we'll move over to our first category. Our entertainment number 2. Saudi Marita to Al Malosi Te Pora. Mola to Sigo Mola to Fafi Fiafi Fiafi. Sobi. Good.
ke tato vai nga mo mo la to ni ai ke tato sui tawa so mai le au siva malo si ale au hana ti hana your time is up come in
leo au mais pati tena na bana ya mtacho fafi fianga ne fiafi. Judges, get ready. Watacho watu mtacho baina momo ila tongia aye tacho suita wale ne fiafi. Olesiva Samoa. First category for tonight is the Samoan Siva. The Siva Samoa should portray poise and confidence in the performance of the Tausala Tawa tonight. Their actions and the movements are to be synchronized with the music, giving off a natural, graceful performance. On Fafifiana po Siva Samoa at Suitawa Tajotas. Ia o lau tongia nei a fiafi. O le lato pese, ia o filifili lava le sui tau wā. Ia le pese e saa ma siva ai le nei a fiafi. Ia e batu le tualano le tato au mai moa le nei a fiafi. Whatanuina le siva sa moa, whamole lava. Tau file titi mai ya tau file isi lava la o tau foai ya se mai moa ma se la sila tatu au fa sino ne afia ya war vai ngale leo la lau tongia ne po pa mole lava ya ole olo sau mai tatu suita wa temi nei ya fa ala loa twaina ya tatu sponsors. Tato sponsors for Nea Fiafi, Martato Fambo Borneo Talvo, Yamolia to Fafta Tele Yelato Uma, Astica, All About Me Spa, IBC, LKK Mart Yamoli, Crispy Crunchy Chicken, Heaven's Touch, Island Flowers by Liana, Vice Flowers, Le Fon Wea, Isabella Maneo, Utu Sila Puasa, Fuata Tiumalu, Kiana Kikilei Baau, Lush Uso, Florence Husseini, Senorita Letufunga, Stephen and Sons, and our director, Lynn Allen Malo. Ya, olo yei foritato. Au pueata le nea fiafi o lo fasalawina tu sao tato fafifianga man tato fama moi le nepo. To Fatasio to Al Mole HB Media. Yeah, Mole HB Media. Yeah, was sponsored by Maila Titi. Yeah, Martumaita, yeah, Bernia. Yeah, mas tell them what sponsor today. Yafi. Fafta tell them. We love another mao. Yeah, I tell us ili love me lo yes wa susu mon yeah, it to sifo. Fafta tell them. Yeah, in Tana Rema, Pulenga, is easy just. Ia mola o tau sawa o wale nei whamanuia le tua. Ia? Leo la tatu atu i tatu. Vaenga momua. Alright, ladies and gentlemen, let's begin the show with our Siva Samoa. Starting off our Siva Samoa, we bring to the stage contestant number 1, Jadalyn Alicia Fama. What's the sweet Bye.
Tawang number 1, Jaylin Toma. Ja, por si fia de tato fia. Ja, de man blok tio de ne fia fia de fengaina. Ale to mai tai tau sana. Wa o mai ai de la e to mai tai su Tawang number 1, Jaylin Alisa Tia Toma. Sa jo si sila i lona la e. Le ia me mea ma le tuina. O pine wha mauia mo whai longa o lona mita mitanga o ia o se mai tai a mauli. Ma le ta mai tai Samoa. O le ia me mea, e le so na whao ngaina, i teu i tina, ia wā so tā ua o le tātou wanganuku. Ia lea wa tatalaina le nei la e, ia le whailonga o lana whea ngaina mo le tātou wala le whanganei. O le whailonga o le mai o me sili mo mea tā ua, ia e whaalau le iai, mo wha atotoa ai le tātou nuku, ia e mese lava le tātou wanganuku whaafitai. Ladies and gentlemen, we bring to you contestant number 2, Miss Honoré Lee Malala for her Siva Samoa. Sorry. Thank you, Honorary. That was a very good performance. All right, ladies and gentlemen, put your hands together for contestant number 3 for her Siva Samoa. Miss to the $2 bowl, Pepe, Macdivine Malafi.
tai tu batasa tu amor da tu suita vai da ver tolu. Sudah tuna le bao pepe na tu vai. Ba lucky ba tai da na rei. Tai da lima foa e ta tu fia ne ya fiafi. Ya o ta tu vai nga mo mo na wa. Mo vai atu ta tu siva sa mo tu na tu ya ao. O li ya man fa tu fa sino. Ya wa de la tu ni o ta tu fa mo mo. O ta tu vai nga mo mo na. Ya, saya coba lagi nanti na yang faham awak. So ia adalah lawan yang fiaf. Ya, wangan le mai tabil lo matara palbua le masuk taala pada terhau. Cuma fafengai na ya rupo man fatua elua selau taala pada terhau. Ya kono ya talikonga mo le siva jerlin selau taala. Talikonga mo le awa ana se lau ta'ala. Talitonga foi mo le awa te koa se lau ta'ala. O te maita ia honorate ia sincere ala malo mo honorate for ina se lau ta'ala. Tina mtua ia faksinga fale vau mo le au talaua mo li tasi se lau ta'ala. Ia mais pati ia mo tato lo fa'ana ne ia fiafi fa malo fa tai. O le ato ba atu tato pa fifianga ni whakemori nei po i tato whawhiwhianga e rua. Rua tato whawhiwhianga le aso mai a maenga lea ia ona tato tanu lea i le maenga na lua o le ofu laula au. Ia maenga tato whawhiwhianga i rua. Time seta ia sauni mai tato whawhiwhianga nei po. Uia!
Ja, leo tatu mo atu
whaanga no tanua e lau tongia nei pō ma tātou whanga moe. Ladies and gentlemen, our second category is the Ofu Laula Au Samoa. The Ofu Laula Au category must be created from local flowers. Creativity in design is encouraged, displaying elegance and sophistication. The overall unique look should be made completely of local flowers, leaves, natural accessories to complement the look. Tato suita wā nei a whiawhi, Ofu Laula Au o te penaina mo suita wā te tas mai lawa i tato siu mama. Sino, ya sa au ni play, ya e tu lawa koe te tato o via, o lava nei si pala, lava se isi lumo tato stage, se lusi lede, sila mata kai faksino, ya o tato wae ma lau tongia nei a fiafi, ma na whaaro alo lava. All right, ladies and gentlemen, to begin our second category of Laula Au Samoa, we bring to you on the stage contestant number 1, Geraldine Alicia Foma. Put your hands together for our contestant number 1 to contestant wow. Obrigado, sweet Ovado, more. Ole Ofu Laula Au le nei fiafi o le takatai a Jacob Lynn. O whaamai nai fua o le alapui. Po le te wila mo mo. Ma tase mo le te wila pai pai. Ma le lau ti mea mata. O Jacob Lynn. O ia se whangala au sina mo roa. O lango e pele si o tātou a tonu ma si o tātou a manu Samoa. Le ata lea ua mai a lona la ei launa au, ele nei a fiafi. E pele whaka ia e kere nei no a ina I lona loto. O le mea mata, o si whai longa mo mua o lona soifua, o le tamaitai tala vau I tutono lona a ina. O le whai longa o le whengaina a kere nei o lona a ina, Nungu male kalesia. Venena tumaitai mana kalesia. O putase tumaitai. Jerilin tufatase to au mo tato suita vana nganu. O meu mo. Jerilin alisentia toma. Sauni matato suita wa nalua. Ya, fa malulua tu tato fia. Yo nei lava fa mo nei tapena. E fai lava si umila titi ona. Tapena ina suita wa tas. Ya, wa tato fa mo nei fia. Ya, sonu ai si vai tau fo nei. Ya, tau wa suita wa la le matu mo soi. Matu isi suita wa. Ya, utarton ya le tau luma I mauri nei fiafi tau wanga tau sala nei tau sama. Ya mais pat tele mo le so mo toina mo malu la tau mau ya fa na fore mo malu la fio tatu fantastic nei bo. Ya pena marta tau sala no lua ya se fa uma tu pe tatu sponsors nei fiafi. A tonu esi fa mo la tau mau luma ya o le fa ruina pe fa tu ruina fo ai ya o le atu ina mai tato sponsors.
Vice Flowers, Le Fonowea, Isabella Mangeo, Utusila Poasa, Jafaya Fuata Tumanu, Kiana Kikilei Pa'al, Lush Uso, Florence Husseini, Senorita Letufunga, Stephen and Sons, Yamata Sincere Ale Malo, Kraftai La Tawaga de Lake, Kraftai WhatsApp Sapaya from the Burla Tawaga Monium, mas Patapatella Motato sponsors in Naya Yafi. Why no you will Mutan, let that your Mowane from Yana from Benet. Ya, ola mai mai no le tato suita walo na lua. Le te mai tai ya Honorary Lee Malala. Tufa taksho to wao. O le tato suita walo na lua. Miss Honorary Lee Malala mo na nofu lala au Samoa. This eye-catching garment captivates the true essence of its Tausara Samoa. In all her glory, tonight, the lovely Miss Honorary Lady Malala chooses to honor the colors green, yellow, and a splash of red. Le Lausubiti, the green and yellow leaflet, is carefully cut into abstract pieces and placed to create the body of this astounding silhouette. The red anthurium is strategically placed in a unique and fashionable manner to complement this exquisite display. The neckline of this strapless design emulates simplicity, so simple yet so elegant. Braided lauti leaves are used as accessories. Ladies and gentlemen, we present to you contestant number 2.
Alofa Tai, Alofa Penta. Ya, waktu itu kita coba ulang. Ya, waktu Maya, Nalo Yosefa, kita coba ya Mauli, Chasi Selau Tala, Alofa Tai, Tai Lamande, Tai Lele Moai, ya. Ya, saya ni jatuh from sini, mau jatuh Sunjawan terjun. All right, tu vas t'asseoir au mais ladies and gentlemen. How about a big round of applause for contestant number 3 to the Tunda Level Pepper, Mac Divine, Malaki. So And Tabo inspired by the career women of today. Here she displays a daily dress created from the rare tea and the rare nuts of green rose. To essential for beautiful figure, the women eloquently jealous as they are, burning curtains accents its wrapping. The simple yet strategic, gorgeous placement brings forward the natural and simplicity at its finest working day. Ladies and gentlemen, Divine reminds the hardworking Tausaya to always flaunt and never stop being the gentleman Tausaya that you are. So how the round was forward in contestant number 3. Ladies and gentlemen, contestant number 3 is to the Tunda Level, Pepe Mac Divine, Malaki. Siap jatuh Sunjawan, Macam ya Divine, yang menolak ulang maaf. Ya, oleh so macam jauh fiang aye dua, amai apa fiang aye dua. Ya Allah. So le resi janjo lau togian, mai lau togian le fiafi. Ya Allah, so cici lama katu janjo udah for janjo fa mo nepo. Ya. Janjo fa fiang aye dua. Ya Allah, so ya lau ne fiafi. Ya wa do fa mai le ai ngapulo mai le fiang ai lau li. Ya mo se mai cha yo na rei mo na ofulang la au nepo. E lua se lau tala. Pai cepat tele, para tanya mulai, tina tua, ya mese le ainga mai lau li, para tanya. Ya, sauni mai rota tu. Pafifianga, ladies and gentlemen, I present to you a special performance by Ashton, all the way from the village of Onenoa. Tumatashiwa. Mais cepat you jatuh bangsa. Emma
ina ya ashe. Ya wa fo ile. Papi fianga sota ya ashe bolu. Sota ya ashe so papi fianga tabaka kosoi. Afa ya esi semana mia. Ya le tabata ya ashe bose papi moyo to to ya papi sota ina na sponsor ya le superao ya salu. Superao ya salu Hans Malala. Ya moyo sponsor ina tanto papi fianga na. Ya tuita sita to papi fianga etc. Ya on up and down. So we know that that's a part of the vehicle. We are for example, I got out to see them. We are in the boy. The center sound of my out to see for Maya. We are to spend the way there with that to surround there. We are down from seeing the vehicle. So we are center.
sempre na sua glória. E a família me vê a pena. E a glória. Now te pena ita tau mutata tama mutata me via. Ya a fa fonga mai nisu ko I wa fa me alofa mai. Mutata fa mo moi ne via. Wrong where ya ko lama ia offering to my ties with wa ya fai malanga tuai le sami ko le vai ya ta ele pe fa manuai amo ese lo o le la le yo ta fa ma se tu lo o ya le ta mo le pe fane o ya le mo le Titanic to wa ma mai ni la mama ya ole to ye Titanic la rosami ya lo to ni Titanic luma ya mo le la Sofia ya na so ga to ta ne ya ya e se foi fai no ta to mai na ne yo na se pena tuai ya su mai fapsino ya mo ta to Sofia fa penei ole wa se pena mai ta to screen no stage ole ta to someone where ya ele fatino e lumo tato stage ya wata mo videos mo uma na poina ya veo la fa la lo atu mo Sofia fa sino ya mane afia ne ya fiafi lo mafa foi ya lo fe mai foi fa sino ma laptop sta tasi ya lo la tu tamai foi sila ya tam ya pelo mo wata yo la mai mo ai afia ne po ya o ina ya o le lo tu ni ai fa sino ya le tato paenga nei le sarong where ya ko la lamba fa malu wani tu mai sai sa mo ya nei timing ya mo Sofia le tato Sofia ya ole namlo ti o nei fia ya ole fa mai ngar tau sala na o mai nei namlo ti ya se tasho fatunga le faili la welo lo nei tato la ele mo tato la fanua ya le faili le punya lava o faisi tuayo na longo le punya lava ya o fa mo mo yo south timing ya no to fa fonga le mo to sila le mo screen ya lo mo mai lo fa nga le sumo fa fa nga man fa tua ya fa pena fo ile lo fa nga mai le no fo yalo ya punya lava mo le tato o telefon ya a ole a o mo fa le tato talo o tato tamu le tuolo ma tu tama ma tu tapa o le ya fiafi lo pa ia mo lo malu mo lo susi es le ya fiafi mo le ma tu fa mo ni ia la mo e tama le ya fiafi tamu tamo te pena ina le nei po wale afia mai mato e fa me luia mai e fa ia to e no nei afia lo to e fa me moe na o te lo e fa pena o te ina man mia I lona fa I unga ai tele lava sau vi inga no o Yesu ma tu tano tuan amen ya lo tamu tamo nei afia ya usi mai lo sila mala mai mo ya fa fonga mai lumo tato screen tato DJ ya ole a fala ulo atu lo fa ma mai le punia lava ya mo tato fia mo tato talo na sole ya mo fa alinga SS o tato vai na la tunia me fia fi ma fa lo la ya lo mai ta mo ta Sa ofa lava, wir punya lava, fatalo fat,
pa ia malu le kalesia whātara whatiko I le suma whawhenenga makatua ia ma le mamalu lasio le kalesia e whaka asa a Māori and your youth. We would like to wish the best of luck to the 3 contestants competing tonight in your pageant, the Whenua Tausala. We would like to thank you for using our music as your theme. Via telefon forma asana o nei mai asa. Aloha tai. Ladies and gentlemen, I present to you our Sarwang wedding.
Ia mai suina la iti na wa ta ko fa mo ne po. Ia ba tu fa malo mo fa tai. Ia ele au poeta na aso. Ia fa tai atu le melo photography. Ia mo fe mai na mal pu e na wa ta sala na le. Ia ro ta va de ia fiafu. Ia me se ta ko na au te tasi. Ia o nai lo fa mai o ia ta to lau. Wa Pagalo fa mai le sumo le au ia salu mo e senta le au e senta fast food tala. O mai foi tanto lo fa ama ma tanto mai ia tunu mau ia Amerika ni si so yo alon fa na o tanto e kalesia e mese tanto no nei ia mo mai ala to fa ama ia fa tase mo na to alofa o le Tamaya aua tui man whanau ia wara rofa mai mo le au tapo se lau tala rofa mai ia tina ia olive ti mo teo tu il motu mo le au tapo se lau tala pe me rofa mai fo il tofa ia wana roto ma sinta te alavea mo le tato au tapo e lua se lau tala ya ona ia whangana mai atu tuma mau. Ya ua to ia whani lau nea fiafi, whai mea lofa mai nursing students 2022 for Amahuli Youth, tasi se lau tā la. Ya whaari whiwhia pati tātou talabau, tātou whanasia, ya lofa ana mai tātou alam whanau, ya mese tātou ai mai atu tuma mau. Ya mo le tātou DJ nea fiafi, o le sunga ya Fritz, ya o sponsor ina e alom whanau tina matua ya le tumu ya o la tau roa mau ya Amerika ya o la tau sponsor ina tātou DJ nea fiafi apa mas patwa tele mo tātou DJ Fritz Mangeo ya o leo wa tapena tātou whamsino tātou mei molisi tātou waenga lau tongia ele neia fiafi tālengi o leo la tapena mai tātou sui tau wa o lato talengi whaafnoina tonu minute ele fitu minute e whaatino ina ia lato talengi nei fiafu. Alpea li kamaftanga ia ele a whaina ia la whanga solo tato pokalama tufa tasi o ao mas patipatele o tato sui sa wano meo mua Miss Caroline Thomas. Jadeline's Talent is an original piece written by her aunt, Ms. Taleta Antonia Utu. Jadeline will be speaking out loud on her own definition of Olefia Maino Tausala. Ladies and gentlemen, Ms. Jadeline Toma for her talent.
Matama tane uma. Aluanela ia yo faiva o filima. Le au afama ia whaatamari. Ma le leiwa na faima. Se ma ia papa. Au hao mamalu le afi afi. Se Thank you for the faisalamu. Yona longona sa afi. Ole penina oe. Ole mai ana mata. O va ema umaio. Sa tuutina mai o tato tua. Tau fi maule umaya. Ne ingalo lo pitola au. Lau mamana, malau manu. Awa lava ni mau. Se marie. Long tino ni rovai. Ta alo fa atau sala. O le toa pai ni fai. Lau mata. Mana whaaro. Ia so uma leo rama. Awa lava ni nanu. Ole toa oe. E te tau have mamanu a inga. Ele ngata I Samoa ni. A ole vasa. Ladies and gentlemen, contestant number 1. Fika maie. Ma fika whare ni. Ai, hau ole maropa. I elei loa se mea ngāngi. Ole whea mainga. Ale sausara. Once again, contestant number 1. Jadelyn Alicia Toma. Thank you, Jadelyn. Mahalo kapena. Mahalo fa. Sa ulimani tatou suita wa numero 2. Tamaita ia Honorary Lee Malala. Greetings and talofa.
contestant number 2. My name is Honoré Lee Malalo, and I will be taking you all on an adventurous tour on some of the islands of the South Pacific. Which means the role of a Samoan maiden. So tonight, I want to share and represent all my Pacific Island Tausala sisters through each island's traditional cultural dancing. I am them, and they are me. Sit back, relax, and enjoy the show.
Atupoma e so esse. And that completes our Pacific Island dance tour, a celebration of our Pacific Island sisters. I am Honorary Lee Malala, your contestant number 2. Soy Fu. Thank you, Honorary. Thank you so much. No fun. So you for that of love people. I'm a play by the Sumala or Yasaru, the Siva on the rain on the Taleni. E pei o tau sana lale leo lo tau wā. E
te tau sala mo aso loloa. Tupulanga tala vong ala maya. Le luma na yo le talesia. Luma aiwa, ola tau ina. Tuangane, ia faalo alo ma apele lau whianga ina. Tuang fine, ole pai mole auli. O ta ua I a ina. Ole anko yo matua tula fono e lima. Fasili sili una mata ule lima. Ole amatanga leo melele uma. Ia wa ina na yo safia finga. Ile autu sa tau whamatana ina. Le whea ngai ma le tau sala le autu mo le tau wanga. Ia wa I ula usalo. Pau o se lewa o mawhaia. Anastasia, mole au talaua mauli, tasi se lau tālā. Ia pe ona mole mawina nei fiafu, ia lo mole mai e tātou ainga, alo whanau le karesia ma tātou numa ia tunu mau. Ia lo saa mai lava ka mai yanga, malatou lo whaanga ma tātou o tātou ma whamai pōni ia fiafu. Pai me lopa mai le tumaita ia Sinto, Wata, mole au talaua mauli, tasi se lau tālā. Pai ka lofa mai le sunga ia se singa, silinga, ia mole au talaua mauli, mai a tunu mamau, tasi se lau tālā. Pati mo na se tu walang whanau, ia o tūte ma ka whanau ia tunu mamau. Ia sa whawhairele atu lava I nei o lau tu soifua, ia malato wola talavou, le taito o talavou ia mo nei. Me alofa mai me leta ia malilei mo le au talavou a mauli, lua sepulu tālā. Ia naua mai atu le isi vaenga o lau tonia nei a fiafu, ia o la te pena mai tātou whawhiawhianga I e rua, ia na tātou wo o le siui o le tātou whangoe moi. A mai a whawhiawhianga I e rua, ia na tātou se atu le vaenga mulmuli, ia o le tasi sa moa, ia maritali ino fisili, o le afisili ia I tātou sui tau wā. Ia mai a tātou whawhiawhianga I e rua, ma alo lava le usai, a alo le lava kupale le afia ne fiafu. Ia, tātou lo whaanga mai Alaska, mai le stete I Alaska, tātou aima I Alaska o lo whai me alofa mai po tātou o talavou, ia tala ula, ia le tumaita ia tala ula ma Jean, le ati anganga, ia lo o mau I Alaska o lo moli mawina ma mai mo mai le tātou whawhiwhianga ma whamaukonia fiafu, tasi se lau tālā o lo wha mai mo tātou o talavou, whātai, Ia le tua ia tau ia tau mau. Ia, sauni mai te koa mo tātou siva, tātou whawhiwhianga, ia, tēnā leo tātou āko muni. Ia, mas pati sara mo tātou siva marasi, ia, mo te taua.
dia por tato lau ni se lo whaanga mai alam whanau le tato whianga ma le kadesia ia tunu mamau. Ia. Se le ngope whawhianga o mai tupe nei o tautonu ia lo whaanga inga me whanelo le pay app. Ia o samsa o tupe ia i tono tato o tarvou. Lesa e talafu. Ia o lofa mai le tina ia na whanua na wea i McMahon. Want out to Boa Moli, Tassi Selau Tala. I mellow for my foil to my Taya Seratina Tawese, Mortato Outalo, my Alaska, Tassi Selau Tala. I love our type, but really two Yacho, not the Yaya to Mumau. Yes, I would manitato, Fafiana Mulmulia, they are so old Mortato Wang, allowed to Gia, or the Puritasi. Ia whakopoi ma tato interview. Alola ka rusai tato whia. Special performance tonight by Ms. Brenda Foleni. My four initial tato Outalo, ia tunu mamau, le Tamaya Tuituri, Masarona Tuituri, Malaima, Tassi Selau Tala. Ya, tato wo mai tato waenga lau tonia mulmuli molenei po. Le afanga solo mai tato suita wa. Ya ai. Ya papenao tato mai famsino, ya tato ofia. Le la ina le Puritasi Samoa. Maia, ya o natali ina le resim, ya o sapena ya i komiti mo le fiafu. Ya, pena marta tu suita wa, ya o sauni fo i famsino, ya o dua i tato maenga ya o la tokia le fiafu. Batu lava fa malo ma fa tai ta tofia. Malu ma ia o afia ma ngea fia.
Kamarau sa ipatai da lofa tai da na lei tai lima kuai. Lima mafolo le ia fia. Ia i whamangia le tua sa stemi. Ang latu le supa tuina po stemi tu palpala. Ia wale tātou matanga le fia. Ya, saud di mereka susu coba mau. Ya, cek ini udah semua banyak ada si Faisal chocolate. Ya, ada acu udah dalam ada saud yang mana ada aplikasi. Oh ya ini coba. Ya, sepeda mai lor tato susu coba mau. Ya, usila mai mau malam sila. Ladies and gentlemen, we bring to you contestant number 1, Jadaline Alicia Thomas. Jada wala e ina le lanu. Ano e whailo ai le tāua le whinangalo le atua. O le mataka o le atua o le amatanga lea o le kotu. O mamanu sa moa uli uli. O le nau atu lea o le tausanga o le Jada. E a bea ma mea whaingaluenga le atua i le lumana. O tutonu le lanu pai pae. E tolu se lau wha mau lanu mō. E whailo ai o pi atu o na ona i le atua. Tolu se lau wha mau lanu mō e whailo ai. Ma whailo ai. O pipiri atu lo na ona tautua i le atua. E lua se lau wha ata o lo susulu. E whai lea ma mala malama o le atua mo lo na sausulu. O lana la e lea. E mawhai ona o fuina lea mo sauninga i le lotu le asu sau. Ai mese inisi o sauninga ta ua. E a wai se tamaitai Samoa. O le ata le nei, o le whengainga e Jadaline. O le tamaitai Samoa. O lana e kale sio. Ai mese le tua. Ladies and gentlemen, Miss Jadaline Alicia Thomas.
Ja, saudi atu le tumatai Jerilyn. Ja, Filipino hanafsiri mo. Jerilyn, how you doing? Need a mic? A lot of pressure, no stress, no pressure. All right, Jerilyn, please choose a question. Thank you. All right, Jerilyn, your question is, if crowned Miss Amoli Youth 2022, what initiatives will you launch with the youth to ensure that the role of a Samoan Tamaitai is properly displayed? All right, Jerilyn. If crowned Miss Amoli Youth 2022, what initiatives will you launch with the youth to ensure that the role of a Samoan Tamaitai is properly displayed? Thank you for the question. But one of the many initiatives that I will launch together with the youth to preserve our... My apologies, can you repeat the question one more time? Sure, no problem, no stress, no stress. All right, here we go. One more time. If crowned Miss Amoli Youth 2022, what initiatives will you launch with the youth to ensure that the role of a Samoan Tamaitai is properly displayed? Yes. Thank you. I couldn't pick out what you were trying to say. My role with the youth will be to try and keep our traditions alive by making sure that our young women are knowledgeable of what Samoan traditions are. They are knowledgeable of what the Malu is, of what the many heritage and history that we Samoans hold dearly. Thank you. Thank you. I guess it's your turn. Thank you for watching. Beautiful time. Contestant number 2. Put your hands together for Miss Honoree Lee Malala. Sultana Maria. Pulitasin Malana City.
for tonight. The true essence of Ifeanyi lies within her identity and how she carries herself within her family, congregation, and village. Contestant number 2 comes to you tonight in a very simple, modern Bulitasi with a twist of royalty. Her Bulitasi is a two-top style with a salt-like design from the front of her right bust and carries over her shoulder, cascading down her back to give you that waterfall effect that is pinned right below her left bust to give you a sense of royalty. The Cascading song is Elena Zamani to represent the values of becoming of age in womanhood and embracing her identity as a Ifeanyi. The body of the Bulitasi is lined with a net pattern made of afa or cement, thus symbolize how we connect through our culture, community, and denomination. The Malu image continues onto the bottom of the Bulitasi, signifies all those who embrace their identity as Tamaitai Samoa with the embodiment of Ifeanyi. Miss Honorary Leigh Malala's advice tonight is, if you want to love who you are, you first got to know who you are. You can discover your true identity in family, culture, and most importantly, in Jesus. Was designed by Le'atuto Design and Creations of Hawaii. Ladies and gentlemen, another round of applause for your contestant number 2, Miss Honorary Leigh Malala. How are you feeling tonight? Feeling nervous and excited. I'm glad to see so many of my family and friends came out. And it's nice to see some new faces. Are you ready for your question? Yes. Please choose one. Thank you. Honorary, the question reads, as a youth ambassador, what advice would you give to students or fellow youth who have lost interest in studies or have decided to quit school because of peer pressure and personal struggles? One more time? No problem. As a youth ambassador, what advice would you give to students or fellow youth who have lost interest in studies or have decided to quit school because of peer pressure and personal struggles? Thank you very much for the question. So, as a student, I usually see this problem happening at school, and so I usually try to help my friends out, especially if they have personal struggles. And so, if I see peer pressure, I try to make sure my friends feel comfortable. And so I also try to help them with their studies. Also, an advice I would give to a student who's going through these struggles is, it's all right, just stay strong. Just pray to God, He'll lead the way, and it's all right.
you'll have better days ahead of you. Today it may be a downfall, but tomorrow, yeah, you're gonna be with Jesus. Ladies and gentlemen, contestant number 2, Honorary Lee Malava. Sunshine that brightens up my day. Ladies and gentlemen, contestant number 3, to the tune of all Pepe Mankimai, Malaki Maswatwatane. A prophet that is most associated with the feminine energy of Samuel, focusing on strength and abilities of Tamaita. Ladies and gentlemen, the beautiful divine displays regal and elegance in asymmetrically designed pulitasi. A combination of 4 distinctive fabrics are patterned to portray a bold and alluring piece. As women continue to face the challenges of adversity in society, the dark and bright color tones of her pulitasi symbolizes persistence and resilience. The rhinestone mesh in its glistening horn represents the light that shines within all to my time. Ole masani na tu, ole tausisi na kufatafata, ole suatamata. Upili ni wayo, utamsala mumayo, wa umanfuwa linamu. Ayo, wegalesi. If you're it is our duty, our responsibility that our young Tamaita Samoa embraces their utmost role in being the best Tausama in their communities. Are you ready for your question? Yes. Are you nervous? A little bit. All right, please choose a question. Thank you. Divine. Littering is a significant problem, and it affects our environment. What programs will you implement in our community to promote the idea of protecting our environment? Fasa amor FC. Divine. Or the auto. Wa fia te rea hilo tātou sio mana. O ania wale mwhai ai una o ai ni tō teo rea tunu. Ia una ia ai le nei mata upu I tua o nuu ma ai ma. Ia tuu ti ai le whaala bisi. Ma le whao tātou ai le sio mana. O au wala o te iloa e mawhai o na whaasiti ai le la bisi o le tō anga e tū mama. Ma ia whai fo simpolo ke tie e awa e matangata I ngā lulu e whātasi e ni whamamata tō sio manu. Hello, beautiful answer. Yeah, I'm after a nice spot for telling Motato Suta.
Ua mai ai nā tātou ai ngana utoria mo tātou whakamoe le nei a whiawhi. Ia, awalo atu I whakusino mo le tātou tongi muni. Ia, o le a whapenao na mai tātou whawhiwhianga I e lua. Ia, o whakumoina ia. Ato ama o tātou whakamoe le nei aso. Ia sa alo tu ia. Ale I whakusino mo whatua whakusino. Ia pei o te mai ai mo nā tunga whaitā mo whaitā te pō. A maea, ia o na whalau loa leo tātou. Whai loma nei a whiawhi o tātou sui tau wā I tau tonu. Ia, mua tātou whawhi whianga o la so mai. Ia, a o sauri mai le whapopoina. Ia, a wāne lau tau nio tātou whapopoia tau sala. Sui tau wā o nei a whiawhi. Yeah, so Lord, time to fuck with young, so my only you boys. Come here.
sia na to toki mo kai po. Ila tato fa fia ma mo mumi na leo na so mai. Ila na tato. Pa foma leo na tato saloko. Ila ele tato toki leo ya. Ila ko ai le sui tau va u fa ngi na kai po. Ila tato fa fia ma mo mumi. Ya mai lo. Ya, no tato. Siva. Sawi. Waktu cara ewiga de ba faro air suanga de man su fine. Oleh baca ol bapa ia la tu. Ada ba fo mai le upul fe maiga. Alu fe maiga lama. Ya macam mai ile alu tabai tai ar batai da uai batai. Lo lawinga la fa da uma le tamai tai. Pe tama pe te ta ula vol fe maiga. Mele wo ia sa mo ia se pe o fenu mia mo a be ai fe mai o se me ni pa ia a fe mai ga ta ma ma chene o me ni sta una fa o ta ta ia me mo mua e a be ai chene mai o i ma ta tu ngane Don't
Nicole Charlotte, sponsor, ai la wina tato tongi nei po. Vea masuya rau talabo. Vatu famalo man fa taitele tato famsino. Apa mais tele mo tato famsino. Albuma fintamo fa taza fa mai ma la tele nei fiafi. Pera sa talama. Ola to maguema. Famalo fa tairo sila le tua. Na o se me alofa whatawa au te penaina le suma toina ma tina ngā ruenga ma nea ta oma le kāresia. E whai me alofa atuai, wala talata mai fo yasu fia Kirismasi, marita usang fau. Alo mai o lela tau whai atu, le suma toina ma tina ngā ruenga ma nea ta oma. O le Partua le suma whawhengainga ia Salvalasi ai Ulupo. O te penaina lau sua whaararu ne tasi se lau tala. O iai whakmali ia whapena mori atu ai lofo tina ngā ruenga. O oe Partua. O iai man pasese tolu se lau tala. Mas pakpatale mori Partua. Papatai ngā ruenga maea ne fiafi. Le suma fe auma por professor Pati Junior. Famalo whaktai por ngā ruenga whitai mea fiafi. Lau sua whaararo ne tasi se lau tala. O iei male la ei palang. O iei whamalau pasese o te pereina. E tolu se lau tala e whaisi mamao le ala. O tau kāwho tau kesi. Alo whaftai. Mais pakpatele mo le suma ia Pati. Mo tatou whamsino mo muli. Mo le suma ia Elijah Tawai whakaro whaftai. Maola mo meo lo alalai. Whaftai e lomo upon tatou whamemoi le tai school. Ro mtala North Junior. Lata e whoro ia utou. Sua whalano ne mo la suma Elijah. Tasi se lau tala. Mari o te penaina mo sila fia o nisi na o ia sa te pena wharatua mo tina ngā ruenga na mai mamao lawa mai fiti iai mana pasesa i laita tolu se lau tala mai spatele mo le suma ia i laita tawai tato Papa Waino tato tongi ne fiafi leo whai me lofa le suma toina ma tina ngā ruenga i te maitai a lofa le tele lus la sua whaararo ne tasi se lau tala o iei ma le ie ono suriata o te pena ina mai fiti o iei ma la pasese tohu se lau tala Papa Nuere tua mais patele mo le suma ia luz mese tatou whamsino ne fiafi Papa Nuere tele le tua ia tau Whaftai na mana ia
ia masapsapai o tātou whakamua nei a whiapi whātaro na atu, ia o suma toina ma ni maro na tātou. Ia leo o tau au mai, ia tātou tongi nei pō. Ia, fusi maula, fusi pau. Ia, tātou, ia, o le ālama ni tūlanga eo o iei tātou whakamua nei pō. Ia o te manatua lava tala si o te mātoina, tātou fia pa ia. A manu malo pa ia. E le se whai ina nei e fia manu malo ma tātou suita wā. Ia, ai aramaia. Ya, o te tala tu DJ. Ya, o tātou suita wā. E hai mai runga, tātou stage. Ya, wā tātou lautu hia mea fiafi, tātou whaka moe. Saroro se talo tātou suita wā tio o le tōru. Awale pole, se titia o ne tau sama, nā whai mai le whai. O hai mai rota suita wā. Put your hands together for our contestants for this evening's event. Contestant number 1, Sterling Topper. So we all know this is baby. When I owe you not to, you know I love you, baby. Thank you. I love for you, I want to have to. Let's get together for contestant number 2, Ain't nobody gonna hurt you, 'cause I'm a soldier. I know now, hold to you more. I'm more. The atmosphere is for I know I hear you more. I know I can survive more. I know I can survive. contestant number 3, Sweet Amanda Jones. Somebody tell you every morning, lucky. You know I love you, baby. I love for you, so I'm here about you. Yeah, I've been around. Ya, leo tau no mai tātou pepa I runga I le tātou lau nei. O le a mataina na lau tasi atu paenga sa lau tongi ai tātou sui tau wā runga tonu. Tōtonu, I le nei a fiafi. Au te walau atu manwha lau tele I le wharitua I a Salvalasi, a Molmore, te sumai, ia e tau au ina ia. Me alofa, ia mo vaenga te tasi walau tongi ai ia tātou sui tau wā le nei a fiafi. All right, here we go. Our first category was Siva Samoa. Siva Samoa, leo manu malo mo tātou Siva Samoa, se lau tolu sumatasi ai. Ladies and gentlemen, contestant number 3. 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
Miss Divine Malaki. Tato vaenga no na lua le ofu laula au. Se lau lima sifuru I ai sa au seina. O leo manu malo le ofu laula au. Sui tau wā. No Maratalu. Divine Malaki. Wo hatu isi vaenga o le sarong wear. Se lau fast food man fa ai wa usia. Le sui tau wā man malo. O leo man malo le sarong wear. Sui tau wā November. Talu. Divine Malaki. Tato wo atu tato taleni. O leo manu malo se lau lima sifuru ai sa usia. Sui tau wā no Maratalu. Divine Malaki. Tato vaenga so ai o le puletasi Samoa. Se lau lima sifuru ai wa usia sui manu malo. Ma o leo mo waina le tulanga mo mua le puletasi. Sui tau wā November lua. Last category is the pageant interview. Se lau fasio maleono I ai sa usia ni sui umanu malo. O tato vaenga lau tonia muli foi leo. O leo manu malo I le Fusili Maritani. Sui tau wā November lua. O le tātou tauanga ia o leo o tapena le tātou whamoe moe ia mo tātou sui tauwāru tonu. Our second runner-up, she will receive a bouquet of flowers and a lei from Island Flowers by Liana, a gift card from All About Me Spa, a smartphone handset and earphones from Astica. And she will also receive a $300 cash prize. Our second runner-up for tonight's event, 783 points. Ladies and gentlemen, second runner-up contestant, number 1, Tama.
Yeah, mas tele mortato sita wa. All right, our first runner-up, she will receive a bouquet and a lei from Island Flowers by Liana, a gift card from All About Me Spa, a smartphone handset and earphones from Mastica, and $300 cash prize. I will announce the prize also for our Miss Amoli youth. Whoever wins tonight, she will receive the title Miss Amoli Youth 2022. She will also receive a bouquet and lei from Island Flowers by Liana's, gift card from All About Me Spa, a smartphone handset and earphones from Mastica. She will also receive a sash and pali donated by Isabella Mangeo, and $500 cash prize for the winner. Ladies and gentlemen, our first runner-up for tonight, 857 points. She is contestant number 2. Baru selau limas fulfitu ya tongi sa maua e honorary. O leo manu malor ne ya e baru selau limas fulmoleiva tongi manu malo ayo ia. Ladies and gentlemen, our Miss Amoli Youth 2022 contestant number 3, Miss Tina Rao, Capo 99 Malaki. Ya, menei manoa mauluma da tuinatu de sumar toina. Ya, wasan saunama mulmuli. Ya, sefa manuia foi mortato fia ne fiaf. Maleava marfaro ten. Ya, wah, jatuh jauh dari sini. Dia mana yang sana? Semua lagi. Dia masih tahu rumah tadi. Dia sudah dia. Dia kalau sama dia, dia akan sana. Ya, kata masih cepat betul.
pagi. Ya, jadi malu nggak boleh dia dia kerja. Ya, macam dia tua, saya sini. Dia firman, dia berjumpa dengan sama boy, dia berjumpa dia siap untuk masuk dan awal dengan dengan boy final dengan sekarang berjumpa. Tapi yang sponsor itu sangat natural lebih ya macam mana mereka yang terlibat dalam lain bisnis terlibat dalam perjalanan mereka yang yang semua itu ya waktu itu kita melihat karena dia Yang tahu sujawa pada malam ni fiafi coba cepat-cepati. With some only you to 2022. Dan alwak tu malam rumah. Yang tahu faham bayar ni fiafi DJ. Kamu satu persembahan ya. Let me tell you why.
talo fa mai. Le tene tau sala manu malo na matua le suma ya moenoa martina ya tai. I le siva miss I'm over you 2022. Lima selauta